Sanibonani bafowethu lo khulumayo usibonelo osho untombi zimthanda ukudlula amasukazi ubhala udududu uthombela umama nje bafowethu nginiphathele lana bafowethu umfowethu ozokhuluma ngodaba lakhe olubucayi kakhulu udaba lakhe olunzima kakhulu ngiyacela bafowethu ngokukhulu kuyithoba ukuthi simlalele simuzwe ukuthi umfowethu uthini ukhala ngani noba sozama ukumlekelela bafowethu ngenkinga abhekene nayo mfowethu uyaphila Ngiyaphila bhuti kuyaphileka kodwa ngiyaphila mfowethu hayi sibonge bhuti nazo igama bhuti ngunguzweli isikhosana mfowethu la ngibhale ngoba ngibhekene nenkinga enkulu kakhulu mfowethu lana bengihlala ekhaya ngumfana nje obeyiphantela kodwa bengalungi ngagcina sengiyithola ngingena kwabantu abadala ngagcina sengithola umuntu omdala engaba busy naye hayibo lokho mfowethu kwangihambisela ekutheni kube khona nezingxabano ekhaya ngaxabana nomama ngaxabana nobaba ubaba kwaze kwafika la esigabeni sokuthi kuze gcine kuphakanyiselwana izandla hayibo so umama kwaba nokuthukana kwaxatshana kanjalo nje ngagcina lapho ke ekhaya ngahamba ngayohlala nomuntu lo wesimame mengihleli naye lo muntu wesimame mfowethu ayena ngifuna uqamba amanga mfowethu ebengigculisa ngakho konke akukho ebengishoda ngakho ebengenzela konke nje mfowethu kodwa manje kuye kwafika leso sigaba sokuthi kuba khona lolo shintsho loba khona mfowethu lokuthi sengathi ngiyingane manje kule relationship yabo so manje konke engikwenzayo ngibhekiwe konke engikufunayo kumele ngihanjwe nami ngiyothengelwa akusenziwa njengaqala ngifakelwe imali kuthiwa hamba uthenga uzenzele futhi engifisa ukwazi mina mfowethu ukuthi uzushela umuntu omdala mhlawumbe lento yona uyaqala kanjani mhlawumbe usithathe nje mfowethu sibeke ukuthi lo muntu omdala mhlawumbe umazi kangakanani wakhona endaweni noma mhlawumbe kwenzakalani ngaye lo muntu omdala mfowethu kwakusisi wasendaweni nje mfowethu nakhona ukuzwana kwethu ngazwana khona ngishaya lamapiece job engijolo kwashaya yabo ngangibuye ngoklina nezingadi ngikwenze konke nje mfowethu kwagcina kwaba khona lokho okukhulayo because naye vele umuntu wakhe wayengasekho emhlabeni wasala nezimali ke phela lo mama lona engabona nami ukuthi angeke ngiliyeke ithubele kanje mfowethu angilibambe ngezandla zombili ngilisebenzise inkinga ke nje yaqala ukuthi ke ekhaya bakuvumanga lokho kwagcina sekufika kuleso sigaba sokuthi ngigcine sengigoloza ngenza lento engayenza kubaba ngeze ngimshaya ngixabana nomama khona ngangakuthandi mfowethu kodwa kwagcine kwenzakale kanjalo so manje sengibhala nje ngibhalela khona ukuthi mfethu ningisize because manje ngifuna ukuphuma lapha kuloya muzi mfethu andakafuni lo muntu ngiphume ngithi ngifuna ukuthatha izinto zami uthi lezi zinto yithenga uyena angazi ngenze njani angazi ngizomisa kanjani ingakho ngivele ngathi angcono ngibhalele lo uhlelo lwenu likwazi ukungisiza mfowethu usho ukuthi ekhaya sekonakele ngayo yonke indlela mfowethu wavele wathutha nje since that day mfowethu waxabana nabo ongaphinde mhlawumbe ukhulume nabo abantu bakini ukuze ukwazi mhlawumbe ukuthi uxhumane nabo wavele ohamba nje ohlala lo muntu othandana naye lo othi umdala futhi nakunawo yabona nje mfowethu angeke ngikufihlele ngalo lolu suku esaxabana ngalo ngaqoqa yonke imitholo yami ngahamba yabona mfowethu khona kunzima and into ehlekisa kakhulu mfowethu ukuthi istrate esisodwa ngila nje endaweni kodwa ikhaya ngikubhekila ngiyi kuthi khona izinto ezenziwayo mina ngihleli la angiye ekhaya ngalendlela lesi sixabane ngayo phathi kwami nomama nobaba and mina kuphela ingane egcekeni ngicela ukubuza mfowethu ngoba uthi mhlawumbe nihlala nobabini nalosisi yena uthini uzizwa kanjani mhlawumbe ngalendlela ngoba uthi mhlawumbe ukubambila usakwazi ukuhamba mhlawumbe ubuyelekile mhlawumbe izinto ezingakanani lezobona ngazo mhlawumbe ukuthi ukubambile ngazo ngalendlela ukuthi awusakwazi ukuhamba ubuyelekile mfowethu impahla imali esema account mfethu ezakhe zikumina kodwa imoto engihamba ngayo eyakhe so nje mfethu kahle kahle ngisho ukuthi nje mina ngiyimina nje into ethi mina ibiza yena ngicela ukubuza ke mfowethu wena uzokwazi njengoba usuthi ufuna ukukhathele uyena ukuthi izinto zakhe uyibuyisele mhlambe kuye usale ubuyele ube umntwana kimi mfowethu yabo manje ngendlela sengibone ngayo sengenza noma yini mfowethu because hayi ngeke ngikwazi ukuphila lempilo engiyiphilayo khona inzima kwakumnandi kusaqala mfethu vele yonke into iqala kanjalo kodwa ke ekugcineni ngigcine kuvelile ukuthi vele kwangayona into kwakumele yenzeke ukukuxhaphaza mhlambe nalosisi ayikho into akuxhaphaza ngayo ke mhlambe ngale ukuthi ngeke ngazwa uthi mhlambe ugcina usuku nosuku efuna ukuthi nenze noma wena songasafuna ukuthi kwenziwe yikupho kunye mhlambe akuxhaphaza ngako losisi mfowethu yabona nje kuleyo party nje mfowethu iyona engigqilaza kakhulu
Mfethu ngeke ukuthi ngiyinsizwa mfethu khona impela nathi yayithanda lento kodwa manje ngeke kube mnandi mase usuyithola njalo ngisho ungasafuni kwayona usukhathele yazi mfethu ngibuke ngithi ngisho ngiyazama mfethu ukugoloza akusekho lula because manje kuyafana ukugoloza kwami khona into engizovaleleka kuyona kuyitholeni kumele ngize ngenze ngenxa yokuthi yena ufuna ukuthi kwenziwe lokho Shuthi kahle kahle mfethu uphila ngokuncikiseleka. Ngiphila ngokuncikiseleka cause ingakho mfethu ngize ngabhala ngasho ukuthi ngifuna ukubuyela ekhaya manje mfethu. Yabo mengakwazi ukulungisa izinto zami ekhaya kungaba ngcono cause manje yabo lempilo engiphilayo angiyithandi. Yayimnandi impela isaqala kodwa manje hayi angisayithandi kwakona mfethu. Iyakuhlola mfethu. Ayangihlula mfethu iyangigqilaza. Mhlambe ungambonisa kanjani mhlambe umuntu osekhaya ngoba lento lena iyinkinga mfowethu singabantu abasha mhlambe abalinganana abayingane abathanda abantu abadala mfowethu ngendlela ohlukumezeke ngayo mhlambe mfowethu ngingasho mina ngithi ngiyafisa ukuthi sikulekelele ngoba sizozama ngayo yonke indlela ukuthi sikulekelele mfowethu ngayo yonke indlela mhlambe umuntu osekhaya mhlambe oyingane wena mhlambe othi yena ufisa ukuthana nomuntu omdala ungamnikeza siphe mhlambe isifundo noma mhlambe ku rights noma mhlambe ama benefits nezinto ezimbi ebhedayo ngenza kanjani mhlambe mfowethu yabo ngakusho ukuthi hayi khona kumnandi mekusaqala ayikho into ongayitholi uthi uyahamba kuthiwa thatha imoto uhambe uthi uya esitolo kuthiwa ufunani uthi uhleli nje kungena imali kuthiwa hayi awuhambe esitolo uthenga obalance yakhe mfowethu ugqoke ngoba phela imali ikhona la wenzela yonke into oyifunayo kodwa mfethu khona ekuhambeni kwesikhathi kuhamba ubone ukuthi kukhona ushintsho mfethu olukhona nangendlela bekwenzeka ngayo ukuqala akusafani nangendlela ekwenzeka ngayo manje uzogcina usuyisola nakhona ukuthi buyenzelani khona lento obuyenza yabo yabona okwami kuwesi ngoba sengixabane ngisho nabantu basekhaya angikwazi ngisho nokugoduka manje ngoba kule nkinga ngikuyona kuyangiphoqa ukuthi ngihlale kuwona lo muzwa lo mama ngisho ngingasathandi mfowethu ngiyacabanga futhi ngiyaqiniseka ukuthi sizoya emndenini sikuxolisele mfowethu kodwa into esizoqala kuyona mhlambe soqala kuyena usisi lona othandana naye sizama ukuthi sinixoxise mhlambe nobabili nihlukane ngendlela eright engayona indlela mhlambe ezothi ngakusasa mhlambe sekugcina mhlambe seniba nezinkinga mhlambe ushiye konke ngokwakhe emokuthi uyakunikeza lokho ukuthi mhlambe ukuthatha uhambe na kodwa sozama ukwenza yonke indlela ukuthi mfethu ugcine uhlukanile naye ngoba ngempela uthi uyafuna ukuhlukana naye lo sisi hayi futhi ngiqinisekile nje ngihlale ngayicabanga lento ngabona ukuthi iyona kuphela indlela engasizakala ngayo. Okay bafowethu usibonelo woshe lona untombezi emthanda ukudlula amasokazo bafowethu ubhuti ufikile niyalizwa udaba lakhe libhlungu niyalizwa udaba lakhe uthandane nosisomdala usisomdala ebemthengela izinto usisemdala ebemhayisela ngempilo eright impilo soft life bafowethu kahle kahle manje ufuna ukuphuma kuyona ngoba useze waxabana nabantu bakubo wazi wabeka ngisho isandla umzali wakhe amzalayo okuyiyona into esingayikhuthazi leyo bafowethu ngiyacela ukuthi nomuntu ocabanga ukuyenza lento bafowethu ayilungile so zama ke bafowethu uqhubeka siye phambili sibone ukuthi udaba lakhe sizolimisa kanjani. Phuma ngikwazi ukuthi ukuhlangana nezindaba zala ekhaya. Owaphi wena waphi uzozufela la kazokhuluma indaba zala ekhaya owaphi? Sesiwami njengamanje. Sithando sami konze njani? Ngizona isithando sakho ngize lana. Kusuka nini ungasasona isithando sami? Ngicela sisuvule singene sikhulume nawe. Inkinga ukwayikhuluma inkinga nami? Yiphi sikhulume nawe kodwa manje ukhulumani nami? Uvula kanjani? Uvula ngicela ngihambe la ekhaya. Bhuti ngicela ungilalele. Hayi kwami ngoba lana sizokhuluma nawe. Hayi ukhulumani nami kwami? Kuphi kwakho? Ubhuti usibizile njengoba esibizile lana sasuka khona. ubhuti usibizile. Siza mina nje ukukhuluma nawe ufuna ngikhuluma nami. Ngicela uhlukane nale gate la ekhaya. Usulwa nami. Ayikho indlela ongena la ayikho indlela ongena ayikho ukhuluma kanjani mana ngikhulume nawe sisi mana ngikhulume nawe ukhuluma kanjani nami lalela yazi sizokusakaza ngempama wena sisa ukwazi phela ukusakaza umuntu ngempama lo yingakho shuthi ingakho esibizile kubhuti wena uthatha advantage yini ngeyengane encane wathandana naye intombazane yazi ukuthi mina ngiyashaya qonqo hayi kusele sawona baba ayihambe lento la kancane baba kancane ayihambe lento la usisi ayihambe lento la uyaphila baba uthi ngiyaphila impilo soyibuzana akasuke lo la yebo baba akasuke lo la size naye lana ngoba ahambe lo la ayikho into engizoyikhuluma nathi ayikho into ungangibambi kanje emzini wami ungangibambi kanje emzini wami baba ungangibambi kanje emzini wami igama lami ngosibonelo angendaba negama lakho ayihambe lento sokhuluma ingekho lento la emagcekeni ami ayihambe lento la yes
Angifuni lento la, angifuni. Uyabona kanje emzini wami. Bathi nomakhelwane amaningi baba. Uyabona njengoba eze lana. Nomakhelwane amaningi baba kanje emzini. Ingoba ukuhlwa kumqoqile. Bathi nomakhelwane amaningi baba kanje emzini wami. Mana lana sizanga kuzola baba, siyacela ukuthi baba usingenise ngaphakathi sixoxe nawe kahle. Sokhuluma lenja ingekho la kwami. Angifuni lenja emagcikeni ami. Singaye njengamanje baba. Ukuthi singaye noma ningaye noma nize ngani ayiphume lenja la kwami. Angidingi lenja la kwami. Abantu bazothini manje asifuna ukuthi kuze abantu ngibamba kanje emzini wami. Lenja isuke la kwami. Mana nizobulala isicapha. Nizobulala isicapha njengamanje asingeneni singaze sona umuso sikonakala kungaze kuphuma omakhelwane. Ngicela ukuthi singeneni uzwe uzoxolisa uzwe uzozithoba.